musungo kunyine ro mama ne okinyine kata bane beso an kumbeni go teren kana wakati su na uto jamani ke no gondi maduna no kukesu o tagara ke wakati lenki janvier kason tamundo filo shine wujunu fili temple arosiko rebare benu go kitungere onaru kunkinya na gai joweri ngota kana kata mo kono srondi nalo rebare ndi kebe gani ko kodwara jamani make ken ko nira telephone ki o jamani make ngane colonel Asim Goitay ana nyamagosu nini I jamane ngake ngani kodwara kudo igara utago nangemu finu igonu kama jamanu ku filiro menaga finu merange mengara woni jamanu ku filiro menaga mogobe ka kebe gani ko o jamani make ngake ngara jabo bekini o make nkito kitungere fina kendangi fale seru tamiro karago be naganuntore nyumanke kengani colonel Asim Goitay gara kumutu kudo ni wara sugandi ndongo lenga kunkoniri ugolenjo pa tarate ke kota kenga gemo janvier kasoke tamunga sine wujunu fili temple aro suko fofo wanyo ko sugandi nden kibare ken suo dangene ikunya kiten kama kudo jabi sire gara wokitene sugandi nuko finunga mogobe onda bunonga ona diga mahina sagandi mahina sagan koni awo koyeba ka sape yiga sape oko sape benurono o magafonunga ken koni koto nonga sire bawo adjon kon diga ma wujune sefa ya boto be ganye ko tampilero karagon kilonga nani ken kitene kamusiki sefa nan kaso ko ni ra ko nanti ke koto ko ni ken giri do Senegali bangenga gono kara ko nanti ke be gano ko moblu ko ko soferin golingalenga ke nyanya asababunga kenda ngefale ken ke be go ko debitre moblu no fili ku be no ga yin da kati ansongoy kun ko ni motogumu yugo ko ni ra ken kum mobile no fili sigindi kenya janvier kasoke tamu sine wujunu fili temple aro siko anya kobe imero gawo na ganta dangene tanjike kilometriri seru benu ganya no goni seru so goni majogi fikere sere nyoki kama togari ka kebe ganye ikitira fono koni ira ken subo sibake maga ira ken suraga bake imaga onda bunonga o waraka segu debe yugo no goti debe kera somono koni ikunda forage yugo kita forage be dabanda kalsinga diga ma milionu tami aro nyeruya ara ngunye koni kenya alhadi dangite ke nangemu janvier kasoke segunga sine wujunu fili temple aro siko serugabe ni nonga segu kandagumu nankafu politique fedon serunga kendo de ko ni mesere gabe kuninonga ke forage ke be gani jin forage nga ken ko nya sababu nga ana jin koto ana ken girinde baka segu somono suru nkama soro fili kunyan jabati nankafu oti motonu berati katakata ni ken siko ira kunyaraga serunga kenya tenendang teke kota kenga gemu janvier kasoke kabunga anya toroli saganyari toroli mewo dugutene bangenye dugutene kengo koro marandi yere go ke golle dabarni yere ku seruburu go ke golle dabarni idangi debe go tikenda ongo ira seribane karinonga debrun koko konira karo yo warakati o yimankonga kuro ili demande nyakati ya kuro igarawo kitirafonu ntangana mogobe aro seruku sikibega jabati igarawo kitene mogobe Petra ono jonko yuaru koni karange niga siginonga bawo kebega noko karamogo nunga kuni gara golen sigindi yuaru nka tarate ke kota kenga gemo janvier kasoke tamunga yile sagene na goleke filangutu kenga ni karangundenga iti ina toko karangunde ke ma janvier kasoke tanjikendo bane ila murunga na kite ken nogondi la murunga ma kite ken nogondi ina filansa gena guluku sigindi khade ketara ogo jonko ni jamane pale khibarunga ona daga Burkina Faso
Burkina Faso koni kebe ganyo ko seda won surunga ira suru igonu girindi ni warada kati Burkina Faso Kenya daru janvier kasoke tamundo banenga seruku ni ambalo ake nyime gani Guinea Bissau prezanga nankafi sebe gabe tana kendo Nigeri jamanyima ke kaseke ngani Mohamed Isufu aka nidi jamake ya idiga imenga nyikebe keni garawo demande nyana kati Burkina Faso yomobe kudo igarawo remparandanga nuko gemunu mogobe terebe gari gemu imeke ni Burkina jamanyima kenga ni Ibrahim Traoré ya ira ko inante koni ikunta ya gandumbu yesu wala Burkina kama kebe koni gawe makakati Burkina Faso ikeni demande nye kudo igarawo remparandanga nuko latondi ni bakiya mogobe mare musun ko kibaro beno ganyo kitungare lenki ne kinyanda ga kunya faike ngota gara no gem no kumbane ala gana dungate inshallah